Kanina ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli do elma arwar. Kimat bakungsan jong khubor ban ta ka step kilong. Ai tino ka yeng ka shari ba khri do jong gari Supreme Court ya santili case bat bor jong ga una sya ka yeng ka shari ba kerpang hadali. Bounce mai URN Ravi kumulat batmai ke jalan Nagaland. Yoklum ke jalan Assam ya khajana kiat hadu praspa aksa point kene ko alklo tingka hakini kin rubnai bladem. Bat plek sarkar kini ya ka One Nation One Ration Card scheme ha Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra bat Gujarat. Ka khubor ka babnya. Kayeng kasani bakli do jong kari Supreme Court hin kasni kala rano ya santri kikis ki bayde bat ka jinsha bat bor jong ko una ha Uttar Pradesh ka Supreme Court kala ong baya kikis jong ko una la rano sya kayeng kasani bakar pang hadalhin ka Supreme Court kala ay hukum ru ya CBI bakar ban pendat no ya ka jintokit jong kani ka jinja hapor kini hinyusni ka bench balakli do Chief Justice kari uranjan ngogai ulay tu bakar jimbishari kini santri kikis jong ko una pendat no hapor substansi ka bench kala bathadu bakar jimbishari kini ka kadiban long bed malaksni. URN Ravi ula syapmam smai kumulat batmai ke jalan Nagaland hinan kesni haraj baban Kohima. Haswaban longlan Ravi ula ubalaran refnus nem kekera udai Intelligence Bureau Officer bat udai bodan benda Ahmad nak benda ke jin songsuk kinagam. Ya Ravi la pemam smai do acting Chief Justice ka Guwahati High Court Justice Arup Kumar Goswami ha ke jindang dekat lang menteri rang ba ke jela unai puru lembat kiwe ki menteri sokar ke jela bat kiwe kipulit kanagalan kila airu ya ka Guard of Honor ya uni ulat batmai ke jela. Bante lakam ya ka jinyo bean ya ka jingrung bean udrok sya ka jela meglia na kiwe jela kipulit ka anti narcotic task force jong ka East Khasi District haringkat ka jingkay lang kipulit bat ki officer jong Bandarting Police Station kaya kem ka we ka brio ka balai prasnan ka kerta bat ka batip kerteng kum ka van susin ka ba day na ka jela Manipur kani ka long kume ka day ka basa dem thing block 1 bat naka layo pan kurup ya udrok heroin ubakya kumba laispa khangai pulain point life program bat ubal antat wa unsong do la kumno nyok solak tingka bat ubala song haki life atlik song sabon ka jing tokit ya kani ka long kume ka day shat bat tolong khubor ka hithuru baki pulit ka anti narcotic task force kaya kam saya koi ka brio ka palatip keteng kum ka kimboy mar Ban pelong yak surak hanong ba Shillong ka balat na kajima jimusaw ki pulit ka Shillong Traffic Police kila laulut ya kikali ki papendat ya kila LED ki papentut ya kinong ya kali bawan marpesya USP Traffic ubikram marak ulayat hu banadu ukalalun kot hadu ujuli mentau snem ki pulit traffic kila lau hadu aspa nyotili kikali ki papendat yet yong aspa saputili kikali bat asyaka ki papendat lai LED bat shispa kasaputili ki asyaka ki papendat ya kisansa ki basawa palan umarak ula pentip batang jong ubna jeliu kipulit kilayokem ya santinyo tuli kikali kibate yit yong kandai santili kikali kipapendai like LED but life santili ki asyaka kipapendai ya kislansa kibasawa palat marak uloong baka Shillong Traffic Police kan betengi ya kanika kam kabakile Kadorban Hill Jongga Jaintia Hills Autonomous District Council GHEDC kalakut no han kesni hakani kesni khadu jong jingsong dorwat ki MDC ka GHEDC kayeng kalakama buram ya uma Willy Berros Sushang MDC ubadang shuklachen kayeng hakani kesni kalapriang ru ya ka Jaintia Hills Autonomous District Election to the Office of the Law Rules arajar khandai Menteri rang ba kajala Meghalaya ukundrat kes sangma hin kesni ulong ba kajala Meghalaya kan sale banwan ra ya ki policy batmai ki banyarap ban kintiyo ya ki nong de jingde ki bade ki mar ki bala pini hi na kajala menteri rang ba kajala Meghalaya ulong ru ba sarkar jala kan sawan ra ya ki policy ha ka ba ki nong tre sarkar jong kajala bat kari lembat ki jaka puli ba pher jong kajala ba ki company ki la ban kintiyo ya ki jingyo nong jong ki nong de jingde ki bade ki mar ba pini hi kuman stung mau ka sarkar jala dangshen kala ya ka megamat.com ka balong ru ka kam man kiyo ya kinong de jingde ka jala ki ba pini ya ki tia bajong kani gadai ko All India Radio Shillong ka balam shpi ya khubor to mentangin phai kin dia shakili ki berta Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy.
It's not possible. It is possible with PLI. Along with government employees, now listed companies' employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies. That too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। Tomitan Fabian Shakhwar. Kayang dapat hoan jong jala asam kalau pentip bagi jala asam ke dan hadu kan rulak kendai hajan kendai sepat nyup nyungut ki banang bestat bat ki bamdan kam benjam kat kum kerikot ke baki alum hadu ulai pu terik unai pra jong senang beladem. Menteri Ketenat Industri jong Sarkar Asam Uchandra Mohan Patuari ulah pentip hakayang darbar bakat kum kerikot jong ke Employment Exchange jong borok ke bagi jala ke asam ke dan hadu arhulak arhusah hajar praspa prapendrimut ki bala register hak Employment Exchange baki bampat yakam bat kani kerikot kolong hadu mesim senem. Upatuari ulah pentip yakani hadin bau Papendra Deka ulah kali yakani kejingkeli hakayang darbar. Upatuari ulah ongru bak Sarkar jala kelawat yakilat kilinti Bantunya kami yakini ki palat afulak mut kisam lakam kam khenjam. Menteri Ketenat Excise jong Sarkar Asam Uparimal Sukla Baidia ulah pentip bakayang darbar bak Sarkar Asam kalayo alum ya khazana excise hadu praspa apsa pun kinai ku aklo tingka hakini ki niruna jong uniusnem haba jubab ya kajingkali jong UMLA ke AGP u Ramendra Narayan Kalita ha kajing song darbar usukla baidia ulah pentip bak jiyo alum ya khazana excise kilong shispa khapra pun kinai ku aklo tingka ha ukala lingkot shispa khandre pun rup sa aklo tingka ha rempang shispa khandai ku sa pun apsa aklo tingka ha uleber shispa sa kuai pun kinai kulai keluar tingkah hau yayong shispa akulai pun nyokui keluar hau jemang bat shispa akundai pun sapun ru keluar hau jelium dausnem uni menteri ulah pentip ru bakagauti kedan laispa khalai teli kidukan IMFL shispa nyopu prateli kibar IMFL laipu prateli kidukan dekiat pusi bat khazana bakiyo nakaba alesen yakini kidukan dekiat kila poisya ka shipau keluar san hulak repsan hajar tingkah. Kalau ngajing sarang ya ke National Security Food Security hakabak sarkar me hining kesini kala pelat ya ke One Nation One Ration Card Scheme ni kawai ke Ration Card Scheme ha Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra bat Gujarat. Kani kalong yeng ke badan ya kani ke card kila bantiet ya ki khau bat caution na kanu kedukan ration ke badan ha kini ki jalam. Kani ke ration card kanya trelang ru bat wala number. Ke ration card ke balik ke bayo kinong bam ration ha Telangana kila bantiet ya ukhaw ration ni kinu ki marbam ration na kinu ki dukan ration ki badan ha ke jalam. Menteri Sarkar Jala Meghalaya ubari pek ya ketenat PWD building uma komiwan umban hinin kesni ulalik jurip ya kejing terekam kepala selam ha jong ke Nongstoin District Jail ke badan hapot kentei bat uni menteri ula pentingna bak Sarkar Jala kan sasim kia ban pendap no ya kani kejing terei habakran bagilap thai khubor uma komiwan umban ulaya tu bak Sarkar ke don jingmu ban pendap no ya kani kakam hapot kini ke asnam bat ubala pentip ru bak Sarkar kalamang afnyo kulo tinggal na kebentar bentei ya kani kejil uni menteri ulah benrap baka jing selam menteri ya kani ke District Jail ha kate ke jaka kadai na ke Shillong juman jong ke jakam. Ka Additional Deputy Commissioner and CEO District Disaster Management Authority DDMA East Castles ikong Almajaw huning kesni ilapi ya training program ke baasni jong ke Incident Response System na kabenta ke Incident Response Team jong ke Zone 1 jong ke Nongba Shillong ke bakentup ya ki jaka ki bahap halai umkra bat kani ke program la penong ha training hall jong ke Meghalaya Barat Scouts and Guides Shillong. Kato ke khubor kelakut ke bawan syafi na ke studio jong ke All India Radio Shillong bat sakin ya pon ni saya so baka daily station na ke bentak khubor hatin Hindi ha por pravji bat ke khubor hatin pareng ha ke por prash bawang kani ke dai ke All India Radio Shillong.